Ka te kua pai taku arero I ai nei, kei te ahu pēhea te kaupapa mahi a te kāwanatanga, e kia ne ko Community Max, nā mātou te whakautu ki tērā pātai I ranga hauake I te rānei. He mahi whakaheke wera, he mahi ua I te nuinga o te wā. Engari mo nei o ngā kaimahi, kei raro I te Community Max me te Task Force Green. I tuatu I ngā utu, ko te whakapaipai haereke I te whenua no rātau ake nei, te mea nui. Te mahi scrub cutting, ara, mo te whenua I konei anyway, mo te whānau. That's why he pai ana te mahi I konei, because we're giving back to us. Keeping me out of trouble. I was keeping us all busy actually. And everybody just looks forward to coming to mahi. We can talk about things that, how it used to look and how it's looking now, and the things that are, how it's going to be looking in the future. I raro I ngā kaupapa mahi e rua, I tūtaki ngā rangatira whakahaere o aua mahi ki ngā kaimahi. Kia rongo kia kite anō hoki I te ahu o ngā mahi, ki roto o te mārua o ngā ti whare ki te whaiti nui a toi. For a lot of young people, they just need the opportunity to be involved in something. And I guess just as important to have someone that believes in them and can actually support them and giving them some staircasing and direction for the future. I raro anō I te kaupapa mahi nei, e ono marama noa te roa, ka kati ai. Engari ko te pātai nui ke, ka hatia I muri atu I tērā, I te kore e whai mahi, ngā tamariki e kaha nei te puku mahi. And then hopefully we get some permanent jobs out of all this for the whānau and the community. Puta noa I te waiariki he whiturau neke atu, te rahi o ngā taiohi kei runga I te kaupapa mahi nei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.